Notice Window, the Mamatam actually, hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Notice. Ngasigi thamjiriba special episode of Notice Dialogue to thamjiriba topic say Prime Minister talks about Manipur issue. Have you seen it? Ngasi Assam Tribune Lowkiva Prime Minister interview Amahak the Akogi Manipur Yamna Maru Wafum Kara Prime Minister Nashiri Narendra Modi Palak Padagi Ngasi all over the national media say irrespective of the reason Manipur issues say national media may pick up the Prime Minister interview so they quite give them more wapum money must notice key Matag issues in the insurgency then foreigners immigration must go but be issues may have Gimatang the Hanki Wang Bam to give Manunga Manipur Gimatang that some tribune the Hanki Wang other the Prime Minister Tham give us the must Manipur the situation is a sensitively deal to Wamachangi, Adugomasi collective effort Amani, Amachangi, Adugolina Masi Matang, the Prime Minister Wangang de Habase, Mark already Parliamentum Haki Wafam Tangwe, Amazon vast resource Amadi administrative machinery, Mayamat hasn't done high issues resolved to Nomi the conflict resolved to Nomi them to Hona Dunalai, Adugomatam China government of Indiana intervene to give Amazon effort Mayama, government of Manipuna, Lohutivana. State situation se ka hena improvement la I have wapum ju pangi masigi wanta Home Minister Amit Shah na Manipur da leiduna tongan ba stakeholders mayam amu unaduna yamdraba meeting 15 meeting pangthokuna stakeholders mayam unaraga hariba conflict resolve to nabagi damang tamadu steps to low have wapum so Prime Minister na palli masin gi mathaka tongan wapum mayam so palli hariba wapum mayam se khana nabagi damang se Notice Window gi Notice Dialogue study the election no very could be Manipur Sangai steam panelists in Taram Noxi musical Kunbuchage. How the Taram Noxi, Manipur Sangai about prominent public personality, Loyana Manipur State Human Rights Commission, Hanagi acting chairman, chairperson Loyana, senior advocate, Pabung Kaidemani, Pabung Taram Noxi Kunbuchari. Thank you. Takachari Pamu, Loyana Asigi, Taramsi, the Soya, Linguistic Manipur Sangai, social activist, Federation of Civil Societies, Manipur, Ikogi, Oza, Manihar, Ozabuta, Noxeri Kakunucheri. And Ahum Subada, Manipur Sangai, senior journalist, Oza Hemsed Salam, Ikogi, Ozase, HL Express Key, editor of Vivini, Ozabutam Noxeri Kakunucheri. Amazi, editor Laxege. More in the media, the opposition game, I can't yam can Tamaki Wafam say, election sick I and Naxala Pogolina, more in the Manipur opposition, Amasung, Hozik, election Chiliam, cannot BJP a fight of Winnie Hydermana, Panaribu Congress Party, Makiri, Prime Minister Modi silence. I took Manipur Matang, the Yamna. Significant or remarkable of something Tamde Havagi, Matang, the Yamna Kanmo for Mayam, put lady in Maraxida, Assam Tribune over interview, Mada Hangiba Wang, Mayam the categorically Manipur over Wang Malakumatam, the Prime Minister Natamibu Wafam Singse, Kayamuyam the Maru again. Have you seen even Hangiba Wang see Maktaso, Nahakamin Piningbra, Housing Opposition Party, Mayam. CEO from the Nahapu criticized or really Wafum money, other Manipur situation, Lucian of Honabagi, Kongtangs in the Kadai, the Retori, have a chingba, a Wang Mamzi, a direct question of Moina, Assam Tribune, Hankiba Wangzi, the Prime Minister Piriba, response, Kadai, Power, Manipugi, people's interest, the P. Hadana, Wafum Zego, Tambay, Amasum Masiki, Assam, Manipur people to Uwe Yari, had an equal Lobiabra, as a package give from Amazupan, but the Yauri, okay, having it was. Prime Minister say Manipur me ahumdagi asigumba khoi unrest situation sigi matang da was ingang ngangana lerakhraba matungda khoi pam da pathok do haitare naked fera det amakaki matang da mangna parliament house ki mamang da pongmising da phongdok ki ba wafam ama adugi matung August da pangthok ki ba parliament mifam da mamang sahi gi August da pangthok ki adugi mifam duda adugi det normane adudoi Prime Minister Namaki 90 minutes ki speech some people ganda aduida Manipur ki matek kharan yawgiba aduga haribo matang anisida Prime Minister na wangangi aduga Assam Tribune na masagi interview se lawu matam se sida
atamna hangakpa question amada akhoi prime minister na yamna hainingna kumbra natraga hainingdana kumbra haibu ma si wang sino su adum tai hojik mana wang si hanga matungda amuksu hai would you like to comment on that hai si matang na haining brai na hange wang nang brai na hange masina tai di ma hanadagi hongna wasi ingang ngang dan lakpanina ngasi si adu mana si wang si lakpaganda kari comment pininge na amuksu hajilakpasina tai di masi adum hanagi mongduda adumak wangang dana laikhigadra na comment amta pirawedra haibagi chingnabadasu ngasagi Assam Tribune da lei haina magi question khurang adum mami tai adu hojik prime minister haibasi da Amit Shah na Manipur da me kunma panda lakhi aduga 15 times akhoi civil society organization sing yauna stakeholders sing wari sakhi in palli aduga Manipur ki situation se hojikti phagale Manipur sarkar amadi akhoi India government na magi matam sana intervention tawgiba amasung Manipur sarkar hona jaba adugi matungina hojik firam se phagale e haina mana palle aduga central government na si matang da su akhoi mating pinanaba honaduna lairi dakar liba khudi maximating pini na haire aduga relief amasung rehabilitation gi matang da su akhoi tawham thokpa hek harakpaga apamba du pigani na haibi ofam se lairi adu sumaina fondore adu masi hana wa sungal nangdina lerambadagi wa kitang ngakpa haisimadi kitang phaba saina mani haina lobu yai aduga hai karibu wafum sina Manipur ki issue si losinba yabagi modadi leite na thamjage Manipur ki issue ji prime minister na one sungang nangdan lakhi sigi maram adum naina wa miyamna sanglaba 11 months naina duna lakhi bani adu madugi pakhum di phangmangam khidabani madugi adumaina miyamna pendaba si phondok narga leinge charakta sigi interview sigi report si amu lakbasina miyam da kitang di wangang ba haure kaina adugi wakalama laibidi male adu masi irang si haurakliba tawriba mawong mataw si yeragadi masidi thoyokna prime minister gi speech si peningai oideon lowi hojik oiriba mikal maya se naksila kansida nongmai kap lepkiba manuina masi akoida angakpa amakak Manipur gi miyamda angakpa amakak oiduna leiribani masina taklibadi lala si khogi remote control na tawba lan amara haibagi wahang si Manipur miyam gi puning da hangdun ta lakrabani adu madugi pa wahang si su madugi pa khum na handak lan lepak pa asina mar kan masi mayek sengdorak badang uri masigi lan si lepani gumatam da lepanba aduga hawuninga matamda hawhanba yabagi lan amara haibagi chingnabase Manipur miyam da hojiti phawre madugi pakhum si tamna lakpagumba amasu oin uri aduga amu yeri se mikal matung si sida asumak sigi lan si nemdagi gadra natraga amu khanna lan si hawro haibana I ingit ama pira kanda amu hor kaduri haibagi chingnabase miyam da duba hojuk su leiri masina aikoida hojik penthok payadaba sagi wakal si laita da amadi akoida adumak leiri Manipur gi miyamda amasi yenglagadi akoida khare na section bagi mathau ta bom lei akoibu ngakpi gadra na haiba khanba musing duna masigi lana sigi remote control si pairaga sana bagi sijinna bagi mawong la magadi maduna asingba oiragadi yamna kiningai oibe thak tumada akoi leiri haibasidi adum haiba yare na khale hojik prime minister na phongdoli ba phum sing sida yamna thunamak masigi lan se lotion bagi phum simadi pan pandagum tawe aduga rehabilitation haibasidi rehabilitation sidi masana tawum topuni aduga masigi relief na singba package na pi bas ko pa haibasidi masana dum wam thoba amakhang aduga miyana pamisidi mi sirga pesa phangbudu nate mi hingaga kogi Maya Penny Himbuduni, Aduga, Masida, a queen Uriba, scenario sing city, Yamna penning I with Amakan, I saw items. Okay. Zana Tambiki was the Hosik Mediagi, me and the Prime Minister, the Tamgri Wafam, the Kamina observed over Aduga Tamkivasi, the Tonga meeting the Kamani Yang Bear, Masu Manipur People's Interest, Kamai Yang Bear, Habiki, over meeting Mama Michael Zana Tambiki. Nobody. India ke Prime Minister amana wapam mama thamuk pa haibasi Manipur miyamna yam matam sangni anticipate tawribase
there should be a solution having Prime Minister ki speech natural Prime Minister ki action Prime Minister ki decision to the housing labor Manipur conflict ki solution amagi mami tagadra haiba wahang duni mayam nangri base madugi wahang dugi paukum phangba haiba duni aina laksening base khoi Manipur ki sangnai ba public personality pawung khaide mani de laksening ni Manipur miyam then opposition party mayam na Prime Minister na wang haningi haiba yam kanna hai riba singdui maning da yam kanna masigi matang do wangang basi khoi ki pawung jo amani masi pabung na anticipate to pa pabung yam desperate oina ngai pa Prime Minister dagi taning ba ekhoi gi wafam do Assam Tribune da ekhoi gi India gi Prime Minister Sri Narendra Modi phongdo ki wafam sida yawe hadan logo do ribra pabung gi mi eng da kamai le hoi namna phalaba wafam ni PM talks about Manipur issue. What do you mean by talks? Wangang by chikarino. What do you mean by speech? Speak tauba, talk tauba, conversation tauba, question hang bada paukum piba. Haiba maya mamaliba. The statement nama piba. Adumba laiba maya makan laibu manuda. Prime Minister na Manipur issue da wangang gare haibachi kadai dano. Aina talk sa sige. Aina kanba atadadi. Assam Tribune na natraga topa mangkangwal si matang danang karikal adu di ibot na rida aina haibase wangang ba cobra adu di magi karamay na how to talk in public, how to conversation, adigi laws of meeting, laws of talk, dialogue, statement, makan laiba sida. Adunba hojik tawriba mong asidi Prime Minister Honorable Prime Minister na tawriba mong asidi tha tara mathoy maron thok taba ni ama karimba accident amadagi me ohum dagi horaga maron thok taba duna khitang pimsa ni kha not oina thadu uba adugi khitang soina dana tawba adugi mam kandem tawna paduda khitang pat ong ni de hairakpa mana ningbado maron thokta badu ana amode hairak kheba adu nata bada adum ngangdaraba thamari mangaleraga August July August kadwaidini parliament pame ngangan na baidana opposition maya machina upna khana kanda no conference motion BJP na Pradhan Mantri Narendra Modi na luching ba sarkar se machi turini haibana taba adu manang thaje treni haidana mi de tikri quality ngai konni haina karim di hairi idana ko adu hairang nabigi damuta no convention motion haidana politically pajana plan toraga magi sarkar se mai thibi pirini haibana taba mawanda chum chai ni chum holam ni chum hairam ni na kamen ni chum tawdam nang de atu tawbani nang de atu tawbani haina hairam ni ma khumda ba yadre dana yong mutuna last ikon bada ma khumdri ne adana more than 90 minutes komibdo atugi khumba du so magi mawanda tikri holi ba mawanda lagni ba atom da khumdaratna ha Maharashtra da adu tawi Rajasthan da di Congress na adu tawi opposition adu tawi adigi Rahul Gandhi na namdar na mapam da adu tawi ko na chale lai choi da na ba opposition mayam da na Manipur ge karita haidre hai ka mayam je thok por kan da Manipur gi ka hai dan wai makot achan Home Minister Amit Shah tha da na tauri High Court ke order mana taubani hai ba khak palamme mupiani api thoke bedu nungaite hai ba si nata bada ko kari palli mini ani phana panbra ani do hoje tawni balan chi sini kuki gamite ke tawbani kuki lamin to hamma chung tawbani mapami ke chang pan tawbani atu ta karim ta haite oh Manipur da kanum thokpa adu bak bahai de ne adu ge national phaman dana adu second harti pan harabni kai dana ko sarkar pai ge makok na ga to ngangi da yengoda parliament ge president ni yengoda 90 minutes Manipur ge di minute amaga makai ami hairo ne adu so Manipur lang tawna ri ba o li ban nei ri ba ni adom da hai ban ta ba
Manipur ki government mamangda Congress na adu toramado mama sujal sharing da adu toramado hojikti du haire aba adordi tok ama haibedu singbra lo ngate ki wanati mana khoi ki wangang bi khare haibusibu editor amana reporter amana sa Manipur se ko mama thodom thoi si kari khalle ai kan ono honari da am kan honari hai su wangang harap jala ai kan madade du dengang ba kauti mina hanga abanina tawbana aduna ai khoi ki china sonman ma society ma oibanina prime minister gomna khitang matin leng khare assam da la par manipur ram da hai pe yeng khare as yeng ai khoi ram da yeng ai ji khare di kan malani ko kan jara son ai na kan maduni aduna adugum megi port amada la eba aduna maron thokta ba mina chum mohonabde ki thatra ma to chubade ki kumba karnada hanuma me nomade ki tawde ya ra ni ka thorak pado adu ki type ta maron thokta ran le ramade ki khatang thorak pa kan su haiba na triba nang ai hai thi ta bro tare ga haiba du kum madang to ka lak panya ba adu wa pham ma hang ba do khum baduni ta se no statement ama ona pi hibra Manipur ki susah, sedikit horak pani, Kongres na tu torak mati ki torak pani, nataraga janta parti na torak mati ki tu torak pani, aku yang private ki si torak adu dah bahat tanah tu na High Court ki order tu torak raga, sekarang ni torak adu dah torak tawbani, adu ay na si tawna bohonari, amni saham thari, ni humni lahili, adu deki ni kauri MLA tara kuki ki tara to ai kokali BJP ke MLA mayamu kauri Congress ki kauri adu all political party meeting ai na preside to na bohonari ai mayam tawina haiba pot am phawyaubra nan ama phawyaute aguna akhoi se napchuri de himma khunai ma oibanina prime minister na khatamina paloga manipur khangbra we ka khangida haina haiba duda nganga bani ka ne khoi na hauri ni ne le ko ho lai tan to ne khoi chang pham lai ta bi wan ya ba khoi bharat te gi hong dok tan lai bang nam da bi wan ya ba adu ne gi pot mayam si oi dana le ra ba si da mane statement nu pi ban te ba mane speech am pi ban te ba kanari se miraj speech am pi ba hai bi suna something kai gum mi maram da apha phata ba merit di merit ngang ba do adu ne speech ni tok am hai bi su adu ko cham mane adu gum ba oi di ba mapum khara express to ba ai pen da ba solution to ba kala di hauri kari to wi ka hai dan pi bu khot pa amaram the statement prime minister ki statement prime minister ki talk regarding karida Manipur issues adu gam to kan mai to ga solve to na bhot na ba hai banu ching mayam si to ga dabna adu tawri to am ba ai ko na ba ma sa dana kano hai bi wang na ti lo na to gam ba ba adu da atai te thoki ba ma cham cha isu accident da plane accident da train accident da durga puja da ha adu da kari da du to re mi yang kai chere cha ma chire train ni thangai na re adu da du to re orissa da kala da subject to correction adu pa shil le ba ko sidam chani chohum sira ba ko lising am chi de han hai bi gira adu de khang dre adu de mi lising hundra na ri pham ni tara ba yin lising tare ni pan cha ba board community metei and kuki gi asi cha ba Punamak asena ga so me pangan chu adu ne pali chu hek Manipur da laminari ba adu ga nan Manipur da lai ba sing chu pulap one minute ba min la contrase masida kari ge namta hai ro na hai da ba nam da na hang ka da ai tawri ne amisa thari ka hai ba adu chu kuma pan kontra me gi da la ame jun gi tang ama ni adu da humni le ra ga chakare kari ti torom ne mala ami le on ni hai dana adu di koi pharabra ma chumla akale am badudara kari di toram kana da kari hare me mitra ni le la kani mantra porani noi halmi hai lakrabra laktre adu da du machin thi ba man amanatra ma chumla amadana Manipur gi tawbirabra ba ma chumla ameraga hotel so mun da cha na tha da na tawdu khaktara ba
kana kuki kana kaudana adegi kari kari kaudana chomne pauna badun amani ko aduna tabada adugumagi kaudana solution tawna ba haidi Delhi da ero kuki luching ma mam ko ko yang khai rak suggestion tawina maitai luching maitai ngang ma ta da kuki luching ma le ba ko pauna ba aga ko ngang ma ta da kuki le ba kuki ngang ma ta da maitai le ba ko haidi ba mam si ma pan da pu da ko hati da adi Delhi da pu da se ga ma ge to da di na ga mam yaw hallo adi charge ki luching ba mam si yaw ko na personal contact to da mam di yaw hallo to da nang kari pam de separate mission di aroi adu di kali tong anda tong ni hai ban ching ba mayam se masi tawraga tawdana ode di sing khai ma honai hai bi hai dam na ba adu no to honari ai jo honai na do de ai jo manipur se khadim mani na manipur si phahan na bai honai ai ni tum khare he no ne te ngang dana satna mayam si dei mai bel mera pai bi da adu taw phatte pai ni tawri ne aja sina du ya raba madi prime minister ni baru ponamaki makok ni somnam sasun tawbada number 1 ni haidana haikanari imi kai khoina haidrap so adu maina tawriba most powerful person in the world oi khala aba ni ne aba malam maduna mana wa khara ngangare ngaku ngang di pai ne ada kari bu hai khare ge mi isu se ai khoina kanna honari honai da haide de kari haide honati haige dro kan honari dana ba yengo ayo ana lady yengo ana haige dunya ba malam maduna damna afava to true spirit talk as karino speech as karino statement as karino prime minister gumba mana kari haibam thokpo bu statement kawi kari haibu na to kawi haibesi tong hai to khai ba masadu leibanina adugi manunda aigi poor knowledge aigi laire jaraba knowledge asina khanbada magi si talk ama tawjibati nate chumni gi Assam Tribune gi di moigi pangmina wahang ama hangbada manipur gi sinang kari kali kari nang honari bra honari haina khumbada ne aba adu mangna ai khoi gi problem se solve to daba nate adu hai dinam prime minister wa ni yam anti oi bi nate honna biro hoi chu ya ye thatara ma to changmin gare hangai hanaro sonoro wa na panglai libudu tawono na cha na suni nangi lamdam ne ba we are all Indian let none divide us akoi punamak che 49 ge matung dagi di akoi Indian oirabani Indian oiriba sida nan Indian oina treat tawbana ba Indian oina treat tawbiyo okay bang thank you so much mathang se ai civil society organizations singi ki representative of affairs mo biriba eko zamani hada laksage prime minister na thamgi bo wafam si ekoina ahum thungna divide to ba yai na khanje yosa mapung oina irang si thoglakpa matamda government of India na kai initiative lo ki ge have duni mana pallibazi number 1 home minister certainly the 15 times stakeholders single meeting tawi home minister mapum du da lekhi adu solution puthokna bu honaki government of India amadi government of Manipur ani na matam chana intervene to ho budagi situation je hoji phagalapani haibu wafam ma adu hoju ji kari tawri haibagi matang si da mage components in sum yengboda wafam mo ga palli amroiba central government gi darka leiba mateng khudingmak state government piri haibu wafam mo palli aduga aroibada kari chathari amasung tungda kari lakadagi habasida hauzik rehabilitation gi process am chathari haibani aduga rehabilitation gi process to the financial packages power yawgani amade relief ki oiba materials ma'am am yawri habagi wafam asu palli matang sida time frame ahum thokna yengbo matamda civil society sing gi mi yengdagi prime minister gi response se kama yengbi iras aina tamningi si amada ngasagi question tu ki direct answer lak jingai dena thamningi si hauki ba august ki kono ki mamang chahi gi august tani mugi parliament phangi bese tarik 9 ga taraga trama ga dani mana thoga ngangi bese adu mayamna pende basidi keno ni da akoina pendri singa si bokta khoigi manipur da anji thoi ba issue si gi matang si da akoi maru oina kuki gi pena na magi damak da di ma khara ngang ra ban khalle speech se
ngasi indigenous people ne ba lamji ki mapu oiriba ko ki manipur si ki mapu oiriba ko ki indigenous people ki oina di ngasi bogdo modi na ko ki mayam si ki piana ba ngang gi kenu si lektri ba nawai mana ngasi ki statement maga kenu ga sam tribune ga wari chana ba ki matang da policy roina ba tawba ba tawri kholi ai parliament da tham gre khot kre hai parliament da tham gi bisi ma politically oina dialogue tawna ba gi opposition sing si makoina ko ki khana si yadi khana bai mota koi keno pukhalaga keno tausi ga gaina adona kandoina sum chatna lei no confidence motion oina tausi adigi khana ram da de he keno tawdi ga gaina sugum boina na badnam oina tawraga koi manipur gi issue si gi matang sida chap chap ma yamna pami ba koi gi ngasai gi keno rom da nongpok sangma rom dan pim sa ni assemble tawgi adugi da man ngang gi bodo adugumba कोई मैतई सिंगसिना कुकी सिंगसिना मयाम हातखिबा युम क्या मई थाखिबा लेबम लेतदना जिक लिसिंग यांखै gi mathak सेलागा तोंगान तोंगान मफम दा रिलीफ कैम्प सिदा चाबुई सादबोई गवर्नमेंट पी दे हाई तौदना हिंगिबा अदुगिसु मथकता अंगांग नुपी मसा नुपा मसा फार कांदा सात्र फार कांदा पुशन गर कांदा मागी ममांग मक्तदा जिक फजना नोंमेना कापगा मकोकता कापगा हालिबा खोंगवान काउथरिबा सिगुमगी मतंगदि पंदबा खोतबा सिगी पेंदबा सिमदि अनुम लेयबा अदुना आइना पुशनिंगैबा मतंगसिना सैसिदा मोदी दी मादी मागी का चौबुदु दे एसी का दु एज ए प्राइम मिनिस्टर फमगा मा लेबाक सी एडमिनिस्ट्रेशन तौबनेबा सैसिदा मणिपुर सिदा तांग अहुम दगी थोइबा सिगी इरांग सिगी दमकता मणिपुर सिदा सिगी मॉनिटरिंग तौनबा मयाम थाजलंगनेबा आईबी खंगदे अमा खंगदे अखोगी फोर्स की आर्मी की इंटेलिजेंस खंगदे मणिपुर की इंटेलिजेंस दे एक लेबा हॉरिबल लेबदु लोन तौंगनेबा मसीना पाउसी फजना पीरकांदा मोदी ने फजना ngangadabne मसी पीदबरा सिनेबा अखोना सेसो मोइना आइना थमजनिबा वफमसे मणिपुर लाइबा अखोगी इंटेलिजेंस हाइबा तारेको ngasi phawbada intelligence sing asumba pausi ai pidri brana khalle adura makhoi dinga sagi piraga aigi damakta akhoi example ne akhoi tamani gi aini assistant oro tamani dinga sagi potu uponda ina sports lokan ira pidori chum chum da aina ira mani chum mani na haidori ne ba sigi system ama laibra sine akena akhoi india gi intelligence ngasi manipur da laibra security advisor maruina anogo thajale ba dgp तोगान तोगान बा आईबी की एनआईए की तोगान बा लेरिबा मखोई की पावलोरिबा पाव खोमिबा मणिपुर की रजिक लेरिबा कुकी की लान हौरैबा मणिपुर दा लान हौरैबा सिगी मॉनिटरिंग तौनबा सोयदना मगी लेरंगनेबा सि असुम्बा पाव पीडीए सिने आइना थमजरी गिसे मसिना असुम्बा पाव सि पीबा तारगदी मोदी सुमागी पार्लियामेंट दा केदा थोगान असुम्बा पाव सि पेरम केनो तोरंबा यायबा सि आइदि पीडीए ने लवेबा सिनानिको अखोइना ngasi bok de pendri je aduga sida aidi yam kanna discussion to wa chumdabra na khali magi topic ma akhoi gi smai tawdana prime minister talk about the manipur issue where at Guwahati je Guwahati da triban akhoi gi Assam Tribune ga maga wari sabadi si wari ni linari sidi wari ne ba mana tawkhibadu neba tawdi se adugi ma loina baksin ning singa ga leg da basuna te da magi pe ne khangde magi assistant khangde khadu iraga poraka na mana pai haibazu oiramba ya ba adubu sida mana ngang idu kari satisfy oirage sinida satisfy obe yaudri ba akoi loina ba kanu tawri akoi gi opposition kambu sing si akoi gi moi punjan si ati phajana ko tawna ba tawsi ati adu makoi gi oiradi government ga tongan makoi machinery leiba sing ji ga haiba conflict asi tawna na ba state government ga tied up tawdana kotana mayam tawri tha tara ma toji tied tawdra ga na nga si ngarang pham ka da tied up tawri haiba pham sidi akoina harau gadra sini de pen gadra sini da sima pen de aduna masi yamna aigi observation da yamna kanu nuaite leiri se yamna lution be abase amisa la mi na jun july jun da me jun da ni lambadu mana haiba du 15 stakeholders inga koi ma pham ka da solution settle purang na thabuk mayam packet kare hai adu thabuk packet pa nam khidre man numita ne gi within 10 after 10 days da lakane haira me 15 days da adu ko solution ji yamna kanu sidi ka chule be issue na ti na haira maga sakre adu gi mowa makon ta khidre sina karam bakano no sinida leiri je si kayam na lu no sineba adugi amana khoina ji kanna china rai ba kanna ka tori si mapalam dagi manipur da ji thui ba si conflict to a group ani moina haibi bati kuki ga manipur maitai ga ne no haibi akoina di haidi kuki na manipur thuaina ba taw bani kuki ga maitai ga nate mani kuki ga akoi gi manipur kan ba pamba kambu sing si ga makoina attack tar positive defense obone haibani conflict nati ba sidi makoina lan tarak bane ba khoida aduna masigi immediately makoina khogi security measure lori ne dar kam thajale security
security se masing thang na thajal more than lakh nyan jik lai ri se adubu makhoina phajana lai ri ba lakh sina phajana maya de lepa kanda som la kanda no ju changel kanu mai te hai gara koi ki manipuri hai gara no ju changel kanu he no ju chingla ju kumdra kanu hai ba gi wakhalon se makhoi de lai hidre ba ngasai gi su to ba kangbu ni cookie sidi su to wakangbo ni akhoi ga ida government ga makhoi ga yana ra kanda makhoi khulai thado akanda makhoi gi khulai jingsi makhoi gi diginated camp da thamakanda makhoi ji nongwi kaptra wakangbo ni aduna makhoi jinga sagi maitai gi la lobo mayam lai hi bani na nata ga su maitai gi license khar wari da lai bani na makhoi myam hobjala kanda makhoi na tawri ba thabok se soi ba tare cookie loina ba tumba tare aduna cookie kanda ba yade na sigi mentality de changa abre sine ba koin hangba ya ba wakang ma tholai se side hangnai oiko नत्तब तारगदी ngasi एखोना थोइबा प्रॉब्लम सिक्योरिटी की प्रॉब्लम मयाम थोइ मणिपुर दौजि असौना फना दु तौरे बेसेम ना दु तौरे गुरखारा चेन ना दु तौरे ये जात रेजिमेंट ना दु तौरे अदु आईडीबी ना दु तौरे सी की प्रॉब्लम गाक लई है अदु मखोइना लान खांबा लाइब्रा नतरगा कुकी सुद लेबा कांबु सिंजी सेट तौबा लाइब्रा हाइबगी क्वेश्चन जिमा हौजिक अमुक running issue in a toilet in a message of Queen and a Matokari Sineva. I don't know if I'm Nanazini, I don't know, say a home topase. Ahum thokpase aina yengba yabada ngasai aina ahamada thamjagrido manipurgi issue sidi yam laina akoigi achumaran phajana thidu akanda akoigi lairiba india gi intelligence the manipurgi akoigi government gi paibiriba bjp double engine ni makoigi sincerity aduga makoigi bu chatminariba ada union da paibiriba akoigi center da paibiriba bjp gi kanano dil to home minister ra defense minister as a prime minister ra makoina phajana deal torkanda phajana achumba judgment am torkanda cookie na lalibra natraga manipur thugaiba pamda ba manipur kahaning da manipur gi indigenous people jingjena lalibra ibaje masi phajana judgment torkanda adum irai rai solution ba yaba thabak se ngasi bawda mapanda gi lakpa cookie jingjing ngasi bawda kankhalaga thamiba manipur government aduga india government se sigi magi hidden agenda ji kaino habase masi koi manipur praja me amna naina badang si phone ta dire tai mani huju num naina ri ko sim pol num naina koi gyan ta de ba masi ma gyan ta gi solution por pol loine ba yam thuna solution por kani ai jabane ba adana gyan ta de yeng bin han bangladesh da adu ko ba cookie khana bank khara ru taw yadana adu ko ba bangladesh ki government dun mani amugi bangladesh ki cookie tumna ba solution gane na ha ji pha ba ho lai ni takai ba ho lai ne ba maduda तौबदुगा मणिपुर दा तौरिसे करी खेनगेबा कुकी बांग्लादेश दा लेजु मखोय लमदुगी मी नतेबा मणिपुर दा लेरिबा कुकी सु मणिपुर गी मी नते इंडिया गी मी नतेबा अदु बता दे मखोयना लागा मणिपुर से दा इंडिया से क्रिमिनल तौरकांदा इंडिया गवर्नमेंट नो कांदा येंगलेबा मखोयदा मतेंग पांगबा मालिबा सपोर्ट तौबा मालिबा जे मसी कोई खजितंग मसी इंडिया गवर्नमेंट खन बिरकांदा मसी खदम फेदोक थिन तौरकांदा ओ नांगी तौरमिसिदि सिनि रायबसे ngasi bawda tha taramathui sore se bawda india government na koi ki kanana dali kanana chumina puthopang am debase masidi very unfortunate o aza jawbiri keno jawbiri ko tam ya mas jawbiri ba masi puthopang am drisi kari gino ba ngasi india government na adu beta gi manipur da lai ba moi da thajal lai ba manipur gi adu gumba khoi cs o hening ba ko chief secretary o hening ba akhoi ga sakna na ba kambu gi tongan ba dgp o hening ba tongan adi pulap ho adigi central gi pulap thajal laga thamari ji karamba sidal agenda no sinida असुमरान पुथोपी के हाइबा तारगदी मणिपुर दा थाजल लेबा मॉनिटरिंग तंगो थाजल लेबा मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन येंसनबा थाजन बिराइबा नसागी आदगी डायरेक्ट डिप्लॉय तौरेबा डायरेक्ट आदि सिदा पोस्टिंग पिरेबा कांगबु जिंजे मखोगी याम फजबा रोल अमा मथौ ताइ सिनिदा यामना सिंसियरिटी होइबा मथौ ताइबा ओके सी मथौ तादरगदी सिना मखोइना सिना पुथोपा ngamdragadi magi araba चलगदी यारबा अदुना लास्ट टाइम थमजनिंग से सिगी पास राउंड से गे अचुंबा रादि ngam पुथोक पियोबा अंदुगा नेगोशिएशन सिदि इराइ लायबा लोनबक यानेबा अखोय मोदी येंगलबा नते अमित शाह येंगलबा नते अखोयगी ऑनरेबल मिनिस्टर येंगलबा नते डू समथिंग फॉर गुड आइबनेबा अचुंबा खतंग तो बियो आइबनेबा अचुंबा तो सुम मयाम से सुम था क्या नोबो जिगवार इजे
अदुगी मोदी कइनोजिना अमुक येंबियो बंगसाई मोदी की सोइरिसे पार्लियामेंट माना ngang दगसु मपान ngang बदु नुपि मसा नि खक कइनो तरुगी बेनेबा अदुदि मचिन कइनो तौगी खौबोंग पोंगी स्वाइ तौदना अखोई मणिपुर सु इज्जत योले इंडिया सु इज्जत योले पृथ्वी की मालेम की मफम लोइना बक्ता अदुगा मणिपुर की अंदुग अंगांग अपिकबा छात्र फार कांद काप हालिबा कापग हालिबा कइनो वीडियो वायरल ओइरेबा फार ममि पुलका नोई कापी दुदि सिंगल ngang दबसी अदुना यादे अचुमरान पुसन बिरो हाइबने खना दि अखोई अमगी मिचंग चंगबिनो अमगी मिचंग चंगबिनो अखोई लालगदि लाले हाइजेगे सिनि ओजा आई मथंग जे अखोई ओजा हेमचंद्र दो ओजा दम लाक्सेगे अखोई सेनियर जर्नलिस्ट तम लाक्सनिंग बजे ओजा प्राइम मिनिस्टर नंगांग थंगबि वाफम सिदा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की स्टेट अयाम्बगी ओइबा जनरल इश्यूज मयाम असि लोय टच तोबगी ममी ताई मदुगी मथक्ता अमुक नॉर्थ ईस्ट एज ए होल मसिदा बीजेपी ना येंगिबा मियेंग अमसुंग बीजेपी ना करी करी थबक तौग्रे हाबदु मसु हाईलाइट तोबगी वाफम जे याम मयक सिंग यावरी अदुगा एट द सेम टाइम मसिदा हौजिक इलेक्शन नक्सलपगे इरोइनना अखोइना मसी इंटरप्रिट तौबा याबा एंगल अमना मसिदा हाना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिंगसिदा सरकार पाइरंबा गवर्नमेंट सिंगदा डायरेक्टली अमसुंग इनडायरेक्टली एलिगेशन सिंग तौबगी वाफम सिंगसु यावदबा नते मतांगसिदा प्राइम मिनिस्टर थमकिबा मागी रेटरिक हैबताई मसिदा यामना पल्लिबा वाफम से मागना हेक प्राइम मिनिस्टर ओरपदगी मागना नॉर्थ ईस्ट चटप विजिट सी 70 टाइम्स सुरे हैबनी मसी इंडिया की महाक नतब अतोप प्राइम मिनिस्टर अपुनब प्राइम मिनिस्टर से पुंझलगजु मदुदगी महाक मथंदन चटप नॉर्थ ईस्ट चटप मसिंग सिने हेली हैब वफम म यावरी मसिंग मथक्ता महाक ना हेक प्राइम मिनिस्टर ओरपदगी 2015 दगी हौरग ngasi फावबद नॉर्थ ईस्ट महाक की मिनिस्टर सिंगना 680 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट विजिट तौकी हैबनी अदुग महाक ना पल्लिबा सिलोशलपद महाक वहिम को पल्ले आज नॉर्थ ईस्ट ना दिल्ली से दूर है और ना दिल से दूर है हौजिक नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली दगी सु याम लाप्त्रे अमसुंग थमोई दगी सु याम लाप्त्रे है वहिमा मतांग सिदा प्राइम मिनिस्टर ना नॉर्थ ईस्ट पु यामना नुक्सीबा मि येंग अमा येंगबा हाइबसिदा मणिपुर सु यावदोइनी मसिगी प्राइम मिनिस्टर थमिबा मागी वाफम सि कमाइना इंटरप्रेट तौबे नुक्सीबिरग मी सम सिलिसने करिनो सिन हंगनिंगैसि माना मोदी ने याम नुक्सीबिरी बीजेपी ने याम नुक्सीबिरी ना कोई स्वागी कोई लुचिंगबा सिंगसु अदुम हाय बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट याम नुक्सीबी मणिपुर बखन ने याम नुक्सीबी हे हायबा मसी याम वाबा हाइतारे अदा मोइना अदु याम नुक्सीबिरगा मणिपुर दा था तरामाथुई हेना हाना सुनबगी इरांग थोहनबा मी चानी हेना सिनबसिबु मसिबु नुक्सीबई खुदम लोसिबु अदा आयोरगदी मसी अदुम यम हाइनंगतबा हाइनिंगदि अजुम हायोरगा होगी रिएक्शन से हेक्ता लाई मसिगी नुआइतबम जु लै हौजिक मसिगी सिहल्लिबा थोहल्लिबा लान असि हानदी मिसअंडरस्टैंडिंग ओइरमबा याय हाइना पानरमबदु हौजिकति मसिदी मिसअंडरस्टैंडिंग सुनत नत्रे मसिदी थवोइना थोहनबा अखोगी वॉर गेम अमदौना कोई उरे हौजिकति मसिदनेबा अखोइदी याम नुआइत्रिसिदी करिगी मखोइना याम थुना लुसिनबा यारमबा लानसे सुलोइ लुसिनदना सुम थामे असोक यामबा मी अखोइगी सिक्युरिटी फोर्स हाजिरलगा साब तिंगनबा लाइबो चमनेबा सि लान थुए लान लोरबा नोइ कापसिले मफम अमदा कापसिल लइदो लोयरकांदा सिक्युरिटी फोर्स संग फंगाक्तनेबा अदु नतना मखोइना इंटरव्यू तौबसि याव यावदेबा अदुगा अटैक से चथरा कांददा अखोइगी मिटै सिंगना मुका रिटालेट होनबो होनरुबा कांदना थिंगनेबा संगंदबनेबा अदि इवन अखोइगी स्टेट सिक्युरिटी फोर्सिंग संगे हाइबो संगंद्रिनेबा अखोइ मोइगी असम राइफल्स न चिंगबा मोइगी सेंट्रल सिक्युरिटी फोर्सिंग सिना अदना असिगुम बियम सिदी मदुसु नुसिबिबगी ओइरम ताय अखोइगी सोमदना मोइना कुकी सिंगा नोंमै कापदुना दुम याहनबा अदुगा अखोइना खुद खानगे हाइबना यादबसिसु नुसिबिबसु ओइरमबसु याय अदुगा हाइरिबा मागी यस मणिपुर दा अखोइगी यूनियन मिनिस्टर सिंह मांग गाय लामे नॉर्थ ईस्ट सु अदुम मागी विजिट टू पार कान मसिंग दो असुक सुरेन हाइबनी मणिपुर दसु अदुम लाखी माना अखोइगी सगी मणिपुर दसु बीजेपी लेगा लाखीबा अदगी 2014 दगी नरेंद्र मोदी की लेगा लाखी मतुंग दा चटकदवनी हाना मागी पॉलिसी म सेमगा मणिपुर दा था खुदिंगी कोई यूनियन मिनिस्टर सिंह लामी अदु लामबदु सुम सुम येंग लामबगी मोम दा दुम लेबनिना मदुगी कानाबसी थोइना लहिदेन खल्ली हौजिक अखोगी
mana majuda pangiba awang nung poki woni yengi miyeng dudi masagi pistok adu sakta tawgre adu mana sakot taranga su paikhatli du tawi ada tawi na haibani bot mamangi wangang man ba kharasu dum yawe aduna madu adyam kanna lumna longningai di oide ne khalli adu haibam thokpa hangnabani wahang ama hanga abanina pakhum ma pidi yadadna manipur gi du yauksilak pududa tan chadadna simu hangjile ne kaina ma khalam su yaiba amromda manipur ji palakpada ma yam hainadaba adegi kaino mutawgi mo ma hi ui madu hangsilak pududa khumdia dadna khara manipur gi mate khara adusu line mari manga kaktani simaina moina hairaiba khumaiba speech ki matang sisu adugi mate tu khangna yam nungsibi haibadumadi Manipur ki miyam na masung Northeast ki miyam sina yaning bo wat ka daba male aduga BJP ki maru oiba thongmi sing yam toy laki haibidumadi laki aduba makhoi sing do kaido ba laki bano haibidumadi haju phawa dum samnari aduga mukhoina lamaga mifam khara pangthok maga mi khara unaramaga hangiba ngaktani aduga si phawgi unadi lakchning bazi Prime Minister na thongkiba yam maru oiba wafam amana Northeastern states insurgency amasung infiltration amasung institutional neglect si matam sang na lerakpagi puwari yaman lay habani matang sida institutional neglect hairibazi government ki miyeng dagi leiriba institution mayam asi sengpat sagatpidaba infrastructure bu oire tongan film mayam si madugi wafam amadi yam chawna yauri masigi matang sida Prime Minister ki magi yam haisingba wahigi rhetoric amasida sijinabada muka magna matam amada abandon tawga leramba ai hunduga tharamba mafam se hausikti abundant oire pukayim oire habani hunduga tharamba je hausikti pukayim oire habasida magna pallibasi 5 lakh crore north east invest tawgre habagi madugi evidence amsu puthoi masida matang sida hana sarkar paramiba tongan the government sing haitai atop political party ki government sing to the nakoina ekogi elect tawgi wafam mami yawi haidana masi lawbe abra aduga live election gi mami tabra kamai yengbe zo adu le ngi haijagi budu maji mikal gi man wangang khra yauri na aduni adubu hoi mikal ni na mukoi su voto yautradi yaroi domnina voto mai palak tragadi yaroi domnina madugi damakta khra haiba simdi masana tai ayu su hairu bai adubu maduna kadai babu chumino haibu madi koi si adum naina ningai di oiri hauji hariba wafam sing aduni mahakna haibasi koi insurgency gi matang adagi koi matam sangna mamangi lengak sina neglect tawdina lakpi gre haidana adum haibasi adum tai mahakna natna adugi mangdo leramba koi mi kenonasu chief secretary mekana su masigi matangda koi manipur gi matang si mokoina soi ba yam lei kaina phongdo pasu lei aduga madu phongdo khre haidana madugi damakta chapchana thabuk paikhalak pra haibudumadi paikhalakte adugi mana hojik haribadu sagi administrative haibane kai no mana palli mam su ko institutional neglect mane asigumba mayam su palli infiltration sisu moi leire khangna kogi sum yengsin mo wat khibani ada border fencing gi matang sim su manipur gi miyam nam tam sang gi mayang dagi lauduna lakhra matung da handak irang se tholo matung da northeast whole northeast se kogi fencing torani hana phongdorak pani majigi mamang dadi kari haini indiana kogi northeast kogi musanari basidi only magi geopolitics ki miyeng amada sum sana bodong ubam su lei ba koina masai Myanmar da bakoina Myanmar si maru pang oina bhona ba Manipur gi lalhobusing tragana Northeast ki lalhobusing Myanmar da leising ge tapthok pa yana bhona ba Myanmar gi mati amuk pang ba Myanmar da leiba ko gi kari haini lalhobusing si da su adum mati piba man ba mong khra dum leiba training su pigum to wa da to wa sum leiba sidi makoi gi politics tu gi sagi foreign policy haitare admain tawdana kadra akogi phabu su malan ba phat amuk su khut thingjen ba thingmer su malan ba maru pang su malan ba yeng ba su oina su sigim bagi wong sum sana ba sta awang bukse sum yaw leibinin loye ba iti adu handaki conflict si su manipur da thoiba hala su na bagi oiri ba phimam masim maksu masi su yam choba khut ama yaw bagi mami tabadong na hojikti madu mai sum sengdor padong na uri ba masidane ba koina yamna nuai haudri sidi masin khangna
मखोइना सुम येंग्रो लेखिबा अदो मी असु यामना सेंखिबसिनेबा अखोइदा यामना तुंगदा यामना सेंगतपदा वारगा दो था अमखकने मसिदा लेरिबा अखोइ सोक्सिनग्रिबा सेंथुंगी फिबम अदगी मरुना अखोइ लांजिन अदुन लेरिबा मयाम सिरी रिहेबिलिटेट तौनब होनब कांद मतम चंगदौबा मसिजु करम कांद हनबि यादुनोजु हाइब ngамदबा अदु सेन थुंगी फिल्मसी नेक्स्ट मसिदि जनरेशन अमनगी चांग सोदरम की चंगनेबा मसिगी मेंखतनब होनरप कांददि असिकुम फिल्मसी उर कांददि अखोगी सेंटरना अथरगा मोदी गवर्नमेंटना मणिपुर याम नुंगसिबिरि हाइबसिदि मसिगी मियंगसि मसिदि सुमना सुम पंगाई हाइबदि याय अदुगा मिन उबददि थोइदोंनो उब फंगदे नै समाय तमसै ओके मथंग जे पबुंग खैदेमनि द लाक्सगे पबुंग द लाक्चनिंग मसे पबुंग प्राइम मिनिस्टर ने पंजिबा मरु वाफम सिंगी मनुदा लालहोबगी इशू इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम सिंगी मतंग द पंजिबा जे मसे मणिपुर सो यामना हॉट स्पॉट अम ओइरिबनी मदुना प्राइम मिनिस्टर पल्लिबो वाफम सिगी मसिगी वन थोकता मणिपुर चावना यावी हाइदना खंजै मतंग सिदा अपुनबा चाही हौकिबा चाही तरादा अपुनबा पीस एग्रीमेंट तरागा मतोय साइन तौखेबनी मसे चोबेक चिमेन मनी हेबनी मसिगी मथक्ता अखोगी हाना उद्रिबा अखोगी माइ पाकपा अमदी चौखुत खोंथांग मयाम अमा लाखी हैबगी वाफम सु पल्ली मसिदा अपुनबा 9500 इंसर्जेंट सिंग सिना 2014 नगी ngasi फावबदा सरेंडर तौग्रे अदुगो मेनस्ट्रीम सोसाइटी द मोइसी इंट्रिगेट तौरे हैबगी वाफम पल्ली मसिगी मथक्ता हाना इंसर्जेंसी की इंसिडेंसी 71% दा हंदरे अदुगा मिचमना सीबगी इंसर्जेंसी की रांग सोहलबा मिचमना सीबगी चांगसी 60% दा हंदरे 82% दा हंदरे अदुगा कैजुअलिटी असो ओपन की चांस 60% दा हंदरे हबनी मसिगी इरोइना नॉर्थर्न स्टेट की मफम मयाम अमदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर की इशू मयाम अम लेरमबदो हौजिक अपसपासी अयाम मफम सिंगदगी लौथोरे हैबगी वफम मयाम अम पल्ली मसी बीजेपी गवर्नमेंट की स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप की याम चावबे अचीवमेंट मनी हैबदरा हाईलाइट तौरी पाउंग कमा यिंगबी ममा सुजल सरेंगदा तौगिबदो अदना मरम ओइदना अय हुजिक सीसी ओइरबनी मणिपुर से हाइना हाइबे याब्रा मणिपुर से इमा मणिपुर से सोनि फोमा पंदा सेप्टेम्बर कुंदा हाइना फागे वने हाइबेदो असिदा शिलोंगदा अदुगुंबा फारगा लौगरे इंडियागी फिबानुंगदा चनगरे इंडियागी लोइनेबी ओइगरे अदुगो अक्टोबर 15 दा नमदना लोहोंगे चेलोंग तौरे इंडिया तो होंगे मणिपुरी मासे मसाना यादना नत्रगे यायना कनाना सुखल्लबसु अदुदगिदि चै 100 मरफु 100 मरि मंगा सुजले कोइसे नुसिगरा नुसिवैरा इपा चाउबोक्तो इमा फारगा लौबदो हारोन हाइबि मतुंगिना अदुगि मचा मसु ओइदना लाएबा खोइते अगी पानना अगी माची फारगा लौबने अदना मसु सुथांग लाबगा सिदा अदुगे मु तोंनरुब चुमब्रा अबरदे मणिपुर से मनु तमना लेजा हलंगदबदो कांग्रेस की नेहरू न लुचिंगबा सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आयरन मैन असिन खुजिन थावंग तौरगा मणिपुर से नमदना खंगदे अम खंगदे मर्जर एग्रीमेंट में तौदना प्रिंसली स्टेट चात्रुका यांखै खरे हेनबा और अराउंड अदुगी लेबा प्रिंसली स्टेट ओइबा अहुम मरिदम ओइबा मणिपुर त्रिपुरा कश्मीर अतैना मचोय मचोय ताबु ओरबा असिगुंबा मयाम से नमदना लौसिलमदगी मणिपुर से नेग्लेक्ट तौबिबनी अदुरदि कांग्रेसना अदुम तोहलमनी हागेदोरिबरा ममांग तौगिबा ममांग आइगी धौदुना आइगी पादो पोलियो नाइबा अमो ओइरोने अदुना आई पोले प्रमाणी आइगी धौना पोलियो पोई माइ मचादु पोलियो की लाइथुंग लहेली अदुना अमो पोकपनिना आइगी धौदो मागी मारानी हागेदब्राबा whatever कांग्रेस और जनता और एनी सी की ममांग लेरंबा अदुना सी ओहेनबदगी सी ओइरिबनी हाइबि मोता गवर्नमेंट सिदी कंटिन्यू इबा प्रोसेस नेबा सागै इतु इपु ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रैंडपा देन फादर देन माइसेल्फ देन माय सन देन ग्रैंडसन सुमाइना लाकदोरिनेबको अदुम हाइना तौबदुदा अखोगी अबोक्तो अदुना ममांगैदा आइबु फजना तौबिदे अखोगी इपाबु फजना तौबिदे मरमदुना आई ngasi ओरिबे फिबम से मसीदा इंस्टिट्यूशनल क्राइसिस अदुगुमा नेग्लिजेंस
असी ओहलीबनी मसे अखोगी दोष नते हाइदना छुम लेगद्राबा पोले इदौदुना इपादुना आई पोए आइना आइगी सा पोए आई अंगम तुरेन मेसिंगबो हंगतना चेंब्रो हंथना चेंगदबनी अदु बोतुदा तवदुदा अदुना दु स्वरमे अदुरदे मथंग लापना हाइतारेना हजिके नरेंद्र मोदी ने पानबदा मणिपुर से मई चलहलमे कनोदा कोई डी फैक्टो दा दी जोरी लौथोकदब दंगाइले चुरचानपुर ची तटलग लेरे कांगपोकपी सिगा तेंगनोपल गना मई चलग लेरे अदुदी प्लास्टर तोक्सन भी आइ सिक्योरिटी नोगरिटी के तौरगा अदु चुरचानपुर दी तटकदगी लेरे अब छत तोकदब दंगाइले अब सिगी फिबम से तबदी ओइसन तसु तलोय मेरा पाइबी लेरिंगैदी मणिपुर के नहारो लेरिंगैदी तसु तलोय तबदबु अदुगी फिबमदा थंबीरा में मदजो तरा लेरगा कुल लेरगा कुकी आइबा कांगु बसिगा मेंते आइबा सिगा वारी सानबा यादना पुंछि चुप्पगी कुकी लेना मक्सु हाइबे यादे चै चन्नी चहुंगी मंदे खोगे लेमिनारा अबा खोंजाय थादो अदु अदा लेरिको नारांना चै यांखै हुंपु स्वाइदु संगक खरना तौरगा मपानी चौरगा मणिपुर थोगाइबो पाम खरा लोक्तुनरगा तौबुदु दाइखोइना कुकी लोइनमक ओना चुम कुकी यानी ता हाइबी वानी कुकी लोइनमक ते नते हबको अदुगा मोइना सुमैते लोइनमक पुयकना बनते हब अदुबु कम्युनिटी अनिची yakna ba malalle because of their leaders मोगे एमएलए तरा अदुना मे तांग तांग थोइदगी मणिपुर खाइदोप पामे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तौब पामे हाइदना मंत्री अमियाउना रूलिंग पार्टी की तरह मसिग वफमती हुजी पुथोंना दिसे करिनो मै बोले नरिने तो जुब काजा तौनरी बालो बीजेपी ने सी तौवे कांग्रेस ने सी तौवे अदुदगी आहा अथल वाला ना दु तौवे अदुगे अदुना दु तौवे सी तौने दब लेत्रो बोले बनाम सम चु हम जाते तो करी ले नरी बददे बोले पता पर्सनल ओइने नंदी न शक्ति नंदी अंगौ बनी हाइबदी यादे अबा बाप बीजेपी ने करी तौवे लाई खोई दमता चै तरा सीधा मणिपुर चै तौक सीधा करी तौरे करी तौदे हाइबगी पोट अदुदा मदु तौना अदु तौदेना अदु दचिमन तौबु चुंद्रो हाइबगी पोट असि तौगदबने अबा अदुना ममांगी मोय मसेन हाइना बदai कोइ राजनीति याउदबय कोइना संगपमा सुम वाखलसे कनोसी इंग्लिश ओयर एबा कयिन तौरिसु मान तौगद थौरे ममांगी दुदा दु हाइन लेरे अदगे करिनो करि मैनिफेस्टो गे अमगिदा इंग्राजी अर्थ लाना हन्ने ये हन्ने देदना तौरिसे अमना अदु हाइबनी एडमिनिस्ट्रेशन हारगा एडमिनिस्ट्रेशन बु पल्लबदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ओइने हेता लौरी हाइदना अमना अदु नते हनली सि तौनदना लेयाबको ai हाइद अमगे मिचंग नतबा अदुना सिगी फिबम सिदा प्राइम मिनिस्टर ना नुसिबिरी हाइना हाइबसिदा इंग्राजी की पावरोदा क्रोकोडाइल टियर हाइदो गंभीरना मागे मसादो चारमदाइदा नत्रगा यकनबदु चारमदाइदा नुसिबिबदो ओ नुंगाइतेदा को हाइदना पमानिदना को क्रोकोडाइल टियर हाइदना तौसिनरी बजाला ओइरम मोइदा बजाला आइने हिंजिना हाइबिगी वारा अदुसु खमसेबको प्राइम मिनिस्टर वतताइ ओइना कोनि यकनबदोना हाइबिगी वानाते तबि मलक्तबे यंगबि मलक्तरबा इमा तो मीना उन तो विगी टाइप सब्जेक्ट स्टेट मार्केट ट्रीटमेंट नन इंडियन में चन्ना तो विगी इंडियन ओइन ट्रीट तौरब्रा हाबा खोइसे कोन इदि हम इंडियन ओइनियाबा मणिपुर की लेरिबा मयाम सिना भारत नंदन तिंगरबा नत्रगा मजे एगमेंदा तिंगरबिग मतुंदा चही कुलुमदोइसे सेकंड क्लास स्टेटस ते थमिनेबा पार्टी स्टेटस ता अदे खरलेरगा टेरिटोरियल काउंसिल खरलेरगा टेरिटोरियल असेंबली चही कुलुमलेरगा स्टेट ओइरिमनेबा पखंग फारकांदा अदोदे अदुगुंबा तौदना लेगरबा अखोय सिबु नामना हंथबा मोंदा लेपाकमा फगेरा फरोयरा साउथ ईस्ट एशिया नंबर 1 2 ओइदना लेबा कॉन्स्टिट्यूशन लेजबा अदुगुंबा पोट अमा भारतता हेक याउखिबगा होजे मोइने तौवे हाइबा नते अदु हेक याउखिबगा अखोयसि याम हंथबा थाकता चीफ कमिश्नर अमगी थाकता लाबनेबको अदुदगी मथंग मथंग तौरगा मयामना मोइने पीबी बनते कांग्रेस ना बीजेपी ना और अतैतैना कोन लाउजदना अखोन में स्टेट की दमते जेल संग में याउरिनी
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ 1960ꯒ 89 70 71 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ 72ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 12 ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯤꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ 9ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗꯨꯗ ꯆꯜꯍꯜꯂꯨ ꯃꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯋꯥꯂꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯧꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 91ꯂ 2ꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ 9ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯇꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄ ILP-ꯁꯨꯅꯤꯅꯦ ILP ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ CABꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯀꯟꯃꯟꯕꯗꯨꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯦ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯁꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯑꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯅꯪꯒꯤꯗꯣ ꯂꯥꯡꯍꯜꯂꯅꯨ ꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ 1873 ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒꯦꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅꯕꯨ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯥꯜꯍꯜꯂꯒ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩ NRC ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯚꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯥ 12 ꯊꯥ 10 ꯅꯥꯎ ꯄꯨꯒꯗꯕꯗ 11 ꯅꯥꯎ ꯄꯨꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ BJPꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯔꯨꯂꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯝ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯨ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯈꯜꯂꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजाꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯟꯊꯅꯗꯤ ꯈꯟꯒꯅꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯞꯁꯨꯔꯤꯗ ꯖꯣꯏꯗ ꯖꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯛꯊꯕꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯎꯅꯕꯗ ꯖꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯨꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯥꯏꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯆꯠꯅꯩꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯡ ꯄꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯃꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯑꯦꯕꯀꯣ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯕꯦꯕꯥꯔꯗꯨ ꯐꯖꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯥꯏꯗꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯔꯣꯏꯛ ꯋꯥꯔꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕ UP-ꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ UP-ꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯍꯦꯔꯣꯏꯛ ꯋꯥꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯎꯕ ꯗꯥꯛ ꯁꯥꯍꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯣꯊꯦꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯩꯅꯗꯦꯕꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯞꯁꯨꯔꯤꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯁꯤꯅꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯌꯣꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯆꯦꯞꯄꯣꯏꯁꯨ ꯆꯦꯞꯄꯒꯦ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯟꯁꯥꯡ ꯑꯍꯥꯎꯕꯗꯤ ꯄꯤꯖꯧꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯔꯝꯗꯨ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔꯗꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯋꯤ ꯍꯦভ ꯑꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯤꯁ 2ꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯩ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯦꯁ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ 355 ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯆꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕꯗꯁꯨ ꯇꯛꯇꯅ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯛꯎ ꯌꯥꯔꯛꯑꯣ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ
गवर्नमेंट पाइबी बीजेपी की मयोक्ता नतेब हेन तौहनिंगबदुगिनेबा ngasi फाउदा कोइना कन्ना हारिबसे ताननबा तौबनी अदना लोसलकपदा हुजिकी प्राइम मिनिस्टर ना मागी टॉक अमखक तौगे दे हाइबा अदमना तौगनसी अदु सरपुदी हौजिक मेकअप थोकपगे थोकप पुरा थोगा पुंखाय म पुंगमगी स्टेटमेंट नम पीदना मणिपुर की दंगता दु तौरे अदा तौरे हायो याय वाय खोय अदमना फतब नते फजना पे हत तौर खोदक तेक असाउब तो इत फबजात ने बाय कोई के कांगबुचि हाइदना दुमाइना थमजगे ओके पामो यम नवाइजे मथंग जे अखोय की ओजा ओजा अखोय की सीएसओ की ओजा मने हाद लाक्सगे ओजा ना लाक्सनिंग बजे प्राइम मिनिस्टर थमखिबा मरु एबो वाफम अनि हाइबताइ वांग अनि हाइबो वांग अनि टोंगा टोंगा स्टेट चेंगी ओइन हांगिबो वांग नि तबदु मसी नाकोइना मसो हथेंगना मणिपुर की लेरिबे सिचुएशन अमसो मणिपुर की पीपल्स का रिलेटेड वांग दि ओइ अमना नागा फ्रेमवर्क की ओइबा नागा पीस सॉल्यूशन अमा लाक्नबगी वाफम जिनी मसीद प्राइम मिनिस्टर थमखिबा कमिटमेंट से permanent naga solution ama lagnaba gidamak haugiba prime minister Shri Narendra Modi na 2014 na mahaki anubu lenga ama hek laaba matungda then August 2015 da sign down ki framework agreement to the madu yumpham oilaga khwaidagi thuba matamda nagagi permanent solution ama purukna bu hotna gani haibang wafam sima mayek singna pali masi da Manipur miyam ki concern se kamaina lei haiba wahang si ama galoina na atopa wahang amana Mizoram ki context ta hangkhiba Myanmarist national mayam amagi infiltration ki wafam asi hojik ti national issue mo oi masi ki matang da prime minister na masi chapchana aware oi haibagi wafam du thamaduna masi karai dagi lakpano karam situation dagi thokla ibano haibagi wafam phawo palli khudamoina bhangna palli baje Myanmar की लेबे internal conflict अदुना मरम ओरगा Myanmar national मैम ओमा नोटिस जंक्शन लपनी हाई बे जंक्शन लेबे मखोय मैम से मसा खंगोक नबगी दमक biometric system अदुगा मसी के मरी लेने technological input मैम ओमा central government पीरी मदुग इरोइना मसी थिंगनबगी दमक central government लोखत पखोंथांग सिंगी मनुंगा border forces मखाई इसे border region सिंग deployment तोबा मसी की मेथड free movement regime haidana hana leram scrap to gi decision ma loghiba machine chingba decision ma'am ma lori amasu Myanmar government ka India government na diplomatic channel da masi matang da wari sanari agency ma'am se closely work tori aduga pandegi habiti Myanmar de chang event infiltration ma'am se thingna ko na ri habi wafam jini wafam ni si Nagaland amasu Mizoram ki context hangbo yoga so masi da leiba Manipuri miyam ki concern je miyam ki representative amo oina voice ki representative amo ina comment perform bini Miras saki NSN ayam ki si 2015 dani lagi betul. Adu sehi mapan tera sujala mana jikse. Debudi pura framework agreement ini ki si kita roji sana. Sehi mapan surji pauta karim tu thabo ina pangthorik tri se. Sini kau na hangingi ba mungkin jaga menda hangingi bese. Adu mungkin tahun lagi betul na mungkin hana agreement tahun lepas kan dalam kau si kena yau kita, mungkin agenda hai betul. Agenda yau tu na dum tahun ni na hai kibani tahun lepas tu. Ina kere, ina betul suka ino nanti bukan na thaba amni oi kiri adu adu na kar amang putor kani cuma amang putor kani cuma. Adu bu still tahi ma pantara surah bapa kita makoi na warai selama porak pa Nagaland solution Nagaland je ing cekna lain na ba porak na bawa na basida India government na matam syam lauri je masih sekarang makan gi makoi gi rajniti no hai pa politics no hai basi ma koi karena namu karena mama matang tay ko asih di karena ningai ting ngai eba anau udah karena basi nata ba loi bang nau lei dore ba nau tiki sum tau lei je asih kisah tu nau kal eba adagi si marak kita sum nak kanda Nagaland tu makoi gi kangbu mana makoi gi lup teret Nepal se makai nom hai bani kau chale kui mandana adu na sumu moi Nagaland gi moi na satang na kadru ba agreement si NNPC na jundum yare na hai gre tabu tabu inda koi gi NSN IM na lepi si makoi gi flag ka makoi gi constitution ga hai bani duga share sovereignty hai basida inda ko mani yaning da ba ma lai ba mali duga loina na makoi gi flag si moi gi koi gi nar ki oi ba adu gum da flag si na oi ba koi gi suma chu terir ki nipan gi duga papan ya pa ka do si na ji sin nat ki ne lai admai season na hai basida makoi na hana makoi di akoi gi nagaji di koi ning khatam na lai bani aduna koi nagaji ning khatam lai jage bani adu India na koi na smana wari sana ji India da pulu bani na India na koi gi negotiate to wai basida akoi gi sovereignty si koi gi share to bi hai bani adu di state amada constitution ga amada constitution ani laiba country am ge manung da country masa mandama laiba si
मखोगी इंडिया ना पाम मानदे सिना मरम ओरकान मसी मखोगी सी डेलिंग टेटिस ने आई वकलों दी लौजै अदना मसी की सोल्यूशन पोरपैसी ख्वाइदगी हेना अवाबा मा गसाइगी होय कोई फ्लेग तोगे कोई कनो तौजरगे कोई नागालैंड की नुंगाइनबा कोई करी कनो जो पैकेज पीबिरो अखोन की डिमांड तौबिरो अदु तौबिरो काय तरोगा लोइसनबगी चक्री सिमा इंडिया गवर्नमेंट लेरंगद माले अदुम चखरे अदु करीगुम फ्लेग सीगा मखोगी कनो सिगी मगा कॉन्स्टिट्यूशन सिगा सम हंतोक्तना सम लेगदी मसिगी वारी सि स्टिल अदुम कंटिन्यूशन अदुम लेहोगद्रना आई थमजगे सिगी मतंग सिमा दुबो आई मगना सिगी सुचाव मखोगी लालोबा मगी कमेंट्स माने पीबसिमदी खरंग मतिक चाफाते दो आईगी ऑब्जर्वेशन आइने खंजा उजबा आईगी वाखलोन फाव पखरदुने नै थमजगे अदुगा अनिसुबत मिजोराम दंग सि लेरबे इशू मिजोराम सि चंगैबा कुकी सिंजिगा मखोगी चक्सा इथक युथक अखोगी मरुन मरीदा मखोगी लिविंग ऑफ स्टाइल द करिदा खर मानबसिना मरम ओरकांदा मिजोराम सि बर्मादगी बांग्लादेश की चेसलंबम मोइदगी थोफम हेक ओइबा सिना मरम ओरकांदनी को प्रॉब्लम क्रिएट तौदेसे अदुबो इंडिया गवर्नमेंट है अखोगी FRM अखोगी चनरनी अदुगी फेंसिंग तवरनी गायना लाइब पोसे मसी नेबा अखोइना खना निंगाय ओइरिसे सी करा तौतारगदि हजि अदुगे मथक सिक्योरिटी मयाम लेरिबा सिक्योरिटी मयाम लेरि बोर्डिंग गाय हजिकि हाना असम राइफल गाम दिगे GPSF जो कुछ यावरे अंताय याम टाइट तौग्रे अंताय टाइट तौरिसी मणिपुर की टाइनबा बॉर्डर के किलोमीटर चाम क्या सिदम टाइट ओइबरा नत्रग मिजोराम का सोमनकन साइसिना अदुम थादोपर फ्री थादोपर हाइबसि मसु क्वेश्चन अमा थोलकनेबा फ्री रेजम लेरकांदा सिगी सि चंग याद्रे हानि लेरमबसि चंग चोक चंगचिन याद्रे हाइबनेबा अदुबु डे बाय डे हेंकल ऐसिना करिगिनो सिनिदा ब्रह्मादगी चेंजलपद मोय अदुम गेट पी पास चंगलिबा अदगी मसोमनकंदगी ब्रह्मारामदगी चेंजलपद चंगलिबा बांग्लादेश से लाप चंगलिसिना सिने करम मखन की केनो नुसि राजनीति नु सिनेबा सिजु करिदोबगी थिंग बंगमद्रिनो सिनिदा कोगी इंडियाना इंडिया सि हमना लिंग सिक्योरिटी ददि हम लिंगिबा अदगी बॉर्डर का पुतु जाम लेबा बेसे बार सिने बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्टना मसि नंबर 1 चेलम मे हाना मदे मोगी केनो से मकोगी हाइसिंग बॉर्डर का पुसे सुम असुक चावबना लेना अदगी सु मथकता हाना चलम फ्री रिजम मूवमेंट सि थिंग्रबनी सि चटप याद्रबनी थिंग्रबनी अमगमगा संथोक चंगिन नाद्रे हाबनी सिदा पासपोर्ट नतरका समथिंग चंगिनेबा सी थिंगा काददि सिगी प्रॉब्लम सि सॉल्यूशन तो सी नेशनल इशू गदमनेबा अदर मिजोराम तौसिने मिजोराम चंगल कादम मोइना आई का सारनी आधार का सारनी अदुग सोमला काद इंजेलकनेबा खोरम द ग्रोंग ग्रोंग काउसलकनेबा सि तौरि जबकसे सी इंडिया गवर्नमेंट अंदुम उरंगनेबा अखोगी मणिपुर द लेरिबा अखोगी इंटेलिजेंस इंजन उरंगनेबा मणिपुर की अखोगी गवर्नमेंट सु मसि उरंगनेबा मसि उबियु हाइबनेदा अखोइना हाइबदि अदुना मसिमा कनो तौनी सिमा दुम मसिदी इशू सि नोंग नोंग हेलकन दु मिजोराम दसु मोय मसिम दुम थांग पाइदना दुम पाता हानर पुजले मोय जिसु ट्राइब यामे ब जौ नोंग अदु अदना मयाम लेरियबा सिना मरम बरकान मखो मसिंग जु दुम कनो तौरकनी सि पुथोरपा सिगी प्रॉब्लम इशू लाकप सिंग लाक्तोरबे इशू सिदी इंडिया द लाक्तोर अखोइ नेशन सि लाक्तोरनेबा सि मसि मंगजुंगना अखोगी इंडिया लेंगांगना मसि इंडिया गवर्नमेंट मसि मांगजोंगना खंगबिरकांदा मसि कमाय तौदन कंट्रोल तौगदगी हाइबसे मसिमा आई इंडिया गवर्नमेंट की माइकेदा अपील तौजनिंगे मसिमा यंगजन बदरका ले मसिना इफेक्ट सि मिजोराम खक्त नतबिदा थांगरिबा नाइबरिंग स्टेट नॉर्थ ईस्ट की मफम खुदिंग जिदा मकोइना हाइदोराकांदा सिंगी नापोम सिंगि लायकांदा मकोइना लोइन बक मोइना लेबंग अमगी शक्ति अमा अखोइदगी मोइना हेनबन सिना मरम ओरकांदा मकोइ अदुगु मथकता मकोइ दिदि अवाबन मफम अबो फंगंगदि अदुम लेसलगे अदुम हिंगे हाइबगी अदुगु म लेबम जाफम लेतदना चेलकपनना सिगी कनो सिमा मकोइगी स्पिरिचुअल लेबने मरम ओरकांदा मसिम अदुम प्रॉब्लम ओइने अदुन मसिल थोक्तनबा इंडिया सिदा पीस ओइननबा अखोगी मरोइना नॉर्थ ईस्ट पीस ओइननबा अखोगी मिजोराम की प्रॉब्लम सि यामना खन्नबा मथौक ताइ नॉट ओनली मिजोराम हौजिकसु मणिपुर दसु सि तौरिबनि स्टिल तौरिबनेबा फ्री रेंज मूवमेंट जे कोइ लौथोखरा मतुंग सिदा हौजि एग्जांपल अमा आई पिजरबा कांदा मोरियादा हौजिक लेरिबा मखोइगी इंसर्जन हाइगद्रा कुकी हुरांदा हाइगद्रा कुकी नुंगै पाइबा हाइगद्रा लेरिबा नाम जिना मखोइना सोमना कदम कापम कांदा हेक कुकी स्टेट फोर्सिंग जिना नत्रग सिक्योरिटी सेंट्रल फोर्सिंग तानरा कांदा मखोइ जे लोइ मांगी सि कदाइदनोबा मखोइ कदाइदि सेनगेबा सि कनाना फाउजिल हनगेबा अमुक कनाना मणिपुर थाजिलके हाइबा सिगुमगसे यामना नाइनबा मथौ ताइ मसिमा यामना कनो तौना येंबियु हाइबदुनो अदुना इना थमजनिगिसे अदुना मिजोराम की सिमा अखोइ यामना स्ट्रिक्ट ओइना अखोइ की मिजोराम मक्ता अखोइ द मोइना थिंगु हाइद्रगसु मिजोराम ग मणिपुर ग ताइनरिसिदि
कोई स्पेशल अखन्नबा अखोगी सिक्योरिटी मैम से टाइट तौरकांदा मिजोराम दगी चंगपसिंगसे मसी हौजिकति ब्रह्मादगी लिसलाबबुदी मिजोराम रोमदगी सेंगल लाइबा मखोगी कुकी रिफ्यूजी सिंगसे सिने हेन मसिंग यामानी मदुना मसिना नेशनल इशू ओइबदा नतना नॉर्थ ईस्टदा थोइबा मखोनी कुकी लेरुले मफम न मखोनी होमलैंड डिमांड तौरबनिना सुम लम सिदे लोइबो इंडिया दा अकाइबा पिरेजे कोई नेशन दा अकाइबा पिरेजे मसी थिंगनबा मसी इंडिया की मरुइबा कोई गवर्नमेंट सिना मिना कोंगसिना लेहंजनिंगे अदुगा एनएसएन की मतंग सिदी ngasai amukso ai repeat tawjarabada aina loina bak ai observation sin matik sabadi nate maramdi yamna khwaidigi makoi su yamna kanba adu malal hongone adana koi singthari ni aduna makoi gi flag ka makoi gi constitution ka demand tawbunina masidi india na hana कोई मित्रंग तौरगा कौथोखिबनिना सिगिजु मथक्ता लैरिबा नंगागी लालहोबो म्यामसी अमगा अगा अमदा माय हाय तौरकान मकोय जिंगजी डिवाइड एंड रूल तौरकान तौबनिना नसाई एनएसएन पामसु नसागी कुकी नसागी नागालैंड के साउथ नागालैंड के करी की तौरिबा कामु जिंगिना हाय एप पिरकनी हाय मखोना तौरगसु एनएसएन आयना एप पिन तुन मसिदि मतम खरा संगिदरा हायबगी वाखन अकीबदुमा लैजबना मरम ओरकांदा मसी मरुइना मणिपुर की लेरिबा इशू सिदा प्राइम मिनिस्टर दा इन हम्बल अपील तौजनिंग बसी मणिपुर गवर्नमेंट अपील तौजनिंग बसी लोइसन बाय बसे खोइ खनरी अखोइ की यामना अखोइ की मेसिनरी पुथोक्तन खनरी अदुगी मणिपुर दा लेब्रेबा इमाइबेल हलमन मिपुम खुदिंग मंगना मतिंग पांबिरा कांदा अथुबदा सोल्यूशन पोरक्सी अदुगा मणिपुर दा अथुबदा सोल्यूशन पोरकांदा अनौबा मणिपुर में सोदनमकी हेन नुंगाइबा कोइगी अदुगुंबा लेबा अमा स्टेट अमा ओइनिगा कायना कोइदा सुम थागतपगी थबकसी तोपिरकांदा हौजिक लेरिबा कुकीसी ना हौजिक तौरिबा मखोगी मेंटालिटी भोट लरकांदा अखोइदि कापकनेना पारी हौजिकसे मसी खजंग नाइनबिरकांदा अथुबा मतमदा लोइसंबिरकांदा ngasi अवाबा तारबा कोइगी मरुइना मैतेगी मी लिसिंग यांखै हुंबुगी मथक्ता होमलेस ओइदना क्वेश्चन जेनना लेरिबा तोहम चाफम खंगद्रबा मयुम मकै लेत्रबा सिंगसे मसा मसागी होम स्टेट तमना मसा मसागी होम टाउन दा हल्लकांदा तंदु लेताबसे पोरकनबसी ओइना प्लान अकुप अखोगी प्लान तौबि हाइबो फमी थमजरगा आई लोइसन जगे ngasi gi ओइना दे थागतचरी सॉल्यूशन तौबियो अदुगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लफुम थोकपा स्टेप मकै लखोपियो तौबदो मणिपुर इंटरेस्ट ता सोहनबिगनु हाइबगी वाफम अमदी पल्ली लोइना ngasi प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर इशू दो वांगंग पा हाइबसी दा नेशनल मीडिया मैमना हाइदिबो मणिपुर इशू दा ngang वाफम सिना pick up तौरकांदा टॉप हेडलाइंस ओइना ngasi गोइनदि सेटरी हाइबो सब्जेक्ट असिदा मणिपुर की मियामना तोंगान तोंगान पर्सपेक्टिव तगी तोंगान डायमेंशन तगी करमना मियेंग येंगी अमसुंग मसिगी वन तो करमना पीरी अदुगा मसिगी थमोइदा कमाइना फावे हाबदो मियामदो उनबगी पांदमदनी ngasi media organization civil society अमसुंग मणिपुर की पब्लिक पर्सनालिटी सिंग पुदुन लाक्चगिबा अमसुंग मखोइ गोइबा तोंगान तोंगान बा मियेंग अमदि वाफम मियाम अमा मियामदा खंगनबगी पांदमदो पुथोकजगिबा प्राइम मिनिस्टर ना थमैबो वाफम बसिना वाहौदो ओइरकांदा मणिपुर की लेबा कॉन्फ्लिक्ट असिगी सॉल्यूशन व लाक्पो ओइरसनो हाइबा मदुगी पॉजिटिव ओइबा नोशन दो थमजबग लोइना ngasi डायलॉग सॉल्यूशन की तजा लोजगे लोइना ngasi की डायलॉग से सौ याबिकिबा इकाई खुमजरिबा पैनलिस्टिंग अहामबदा मणिपुर की संनायबा पब्लिक पर्सनालिटी सीनियर एडवोकेट लोइना हानगी मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक्टिंग चेयरपर्सन पाउंग खाइदेमनी लोइना civil society की फेस फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर की प्रेसिडेंट ओबिरिबा टीएच मनिहार ओजा मनिहार लोइना मणिपुर की संनायबा सीनियर जर्नलिस्ट इचेल एक्सप्रेस के एडिटर ओबिरिबा ओजा हेमचंद्र सलाम इकाई खुमजरिबा स्टेट पैनलिस्ट ओमोपो मका थगचै इकाई खुमबु चरे लोइना ngasi प्रोग्राम से होबदगी लोइ फाव तो तो मीडियम सिंगे खुथांगदा अखोगी नॉलेज विंडो की वेबसाइट नॉलेज विंडो न सदोक्चरिबा केबल टीवी नेटवर्क सिंग लोइना नॉलेज विंडो की यूट्यूब अमदी फेसबुक चैनल सिंग दा यंग ताबी की मणिपुर मियाम बु अमखन थगचरि इकाई खुमबु चरे मैम थगचरि